Ola dibuha parag balik ta acara pamaringo atita channel YouTube JKB Hilu Ana Kalang. Padat pa batarang yan na pulinay Mauri may dekata habayang. O Mauri maaingot awang umatyaga mahayla pa manopag yan na ngaram. Natuga maniya maana susumu makadingi padulango tadalo ya pehaku pamarang yan na 15 nama manadango. Wengun nangaran ay Yehu karitu ima patomanya. Amingo. Ola dibuhan na perenungkan dadu telak na yai walong tabuku renungan wasiat na judul na Waihaya na palakarada lay Mauri. Tau kanakan na pulu dia kanalinay Mauri na matakatoma dalay dutalak na yai walong ta kitab Ayupo ta kawo 23 ta dalaru 28 nama winangu. Napalakaragu kupatakanya kupenya daay mangu jalag. Oli da dibuha. Gerawanyua tahaganay Mauri. Napiaku ka ku aku palakaranya Mauri. Takagarkina ay Mauri ina pahala kanya ka namat di tamurukugu. Tagarkina Mauri ina wogaya na harui muruku. Takakupenya pada aingu jalagu na pawolo ngaradukan na. Kumaganya na makalungu bawimu tadalo atimu. Takagarkina ainya nadadika na harui murukugu na makapiatu pirang ka pamupatakanya tahaganay Mauri. Yai Ayupo meratau na duta bolu dabada dune Ayupo mana pakatanang ulay Mauri dadangu ka dama aingu takatiku na garki na din pakatanong lay Mauri. Duni Ayupo tau mamanudi ya lay Mauri. Tau maloruh yan namuruko na. Tau mawarahu ati ya. Marijung ipan habayang. Napenya panangidi ya namara ko na haing lado dan nabulaman. Taka to maneka talak na nau, manakadaw ko mabangat iya. Dama ay mangu tauman na malahu dapat deka. Padarangu ya kay nawagan na namadahdi na oli atin na ami jake Ayupo. Na oli atin ni Ayupo ami jaka panatoma ja. Panatoma ta umanay Ayupo ya wagan na pada pakatane gahamanay na napatamanudo na Ayupo lay Mauri Allah. Gahamanay na wini ati perhayan na Ayupo lay Mauri Allah. Papenya ola dibuha Ayupo taurara yala ya nam hamawulo. Dan natarong yala ka nawagan panrangu ya na hilo uli atin. Alibuatin ne ka napahagan na. Tanaw na ka ina Waihaya lay Mauri na palakaran. Winangutadal atin ay Ayupo mga daay mangu jalagu dan pamera mangu ganaya na pawolo na naulugo pataw pawinang Ayupo lay Allah. Oli da dibuh patapapahal kanya kata dumadaduta hataw-hataw. Napiaku patapakata ng ulay Mauri. Dahil mekaduna patapayol pajalan niya Mauri. Dahil mekapatapajalan niya na olde pataw. Takanam padeno pakalanga. Pararehong duta kata pangadawi kibalda. Kata ngadawi kibalda. Ganaya ng pamulang tinada di nawagan na tadalmurko kawidang. Ola di buha batahagan niya na muro ko da.
may dekataway hele mauri alagane namda. Pakataan na niya lay mauri ala ta dal habay karaid. Pakataan na niya lay mauri ala ta dal bata way haya na pululin. Kan bataka dalar. Kapit yala niya pa ay kang ka naharuy moro ko namda ni ay ngu lara na papatakan ni mauri dan na bulang madadut. Tanaw na ula di buha. Pa ay kang kapalakarada. May dekataway haya tahagan ni mauri dan kata kulpan niya na keluar nama padenong. Aming. May dekata habayang. Mapamalanguray higiya ng aram o mauri ma pamuwoki ga makaloga talak na yayi pamaranguya na pulu ya kanalimu na unam kadingi mi pamakadingi le o mauri kamu patubo madu kami ya tawini ati manyema hatau aming. Ola dibuha tau manau tudu na pragada dutalak na yayi nam ki kam lag subscribe dan kampari atau uli ati da uli pabuhang uda mauri yehu na tulu ja ye kabe ye kaduta bulu da bada.